من جگەلێک کەسان بهیست کو بیرێک هەیە ئاواوێش بۆ چەندین نەخۆشیان شیفایە. بیر دکەوە گوندێ کۆلەکە لەسەر سینۆرێ قەزایە ئاکرێ. ئەف گوند نێزیکی 100 کیلۆمتریان دکەوە باکوورێ هەولێرێ. ئەس بەر بڤی گوندیڤە بڕێکەتم. داک و چیرۆکا ئاوێ و دیمەنێ ناوچەیە bi çavê xwe bibînim. Ji dûr ve min dît ku xelkekî zêde li dorê rawistiyan e ji bo ku ava bîrê bi dest bixin. Îro em li gundê koleka mezinin li devera Sûrçatî. Weke hûn dibînin xelkekî gelek li derdora avê bîrê kom bûne, dibêjin ava wê şîfa û çareserî ye bo çendîn nexweşiyan. Li cem vê bîrê xelkekî zêde heye. Her yek ji deverekî hatiye. Beşek ji wan nexweşin û ji bo xwe hatine, beşek jî hatine da ku ji bo nexweşên xwe li malê avê bibin. يلا راملة شراهاتكم والله يعني چند چینه دكتور هر دیج انتخابات تاع رملة تاع ما شاء الله او ما مرت باشين استفاده ما لك كرديا هر سي مانك دو مانك سي مانك بردك مدهاوش الحمد لله بردكش نمايسته والله Ev xelkê ku hûn dibînin bêhtir ya wan rên dûr û dirêj birîne heta xwe bigihêne evê bîrê û yek cilîkan av bi dest bixin wekû ku dibêjin ji nexweşiyê wan ji êş û azarê wan kêm dike. Em jî hatine cilîkanekî bibin. Sira min dest xweş. Çîrok gelekin. Piraniya wan behsa serpêhateyên xwe yan jî yên xizmên xwe dikin. Baweriya wan ew e ku bi xwarina vê avê ji wan re şîfa hatiye. ئەتولێرەی سایق بیرەکەنی وهەوی چۆنی ئاوارێ ئەو ئاوا ئیسیفادەی ساچویە ئەمە بەخۆمە ئیسیفادەمان لێ کردیە ئەوە سێمی دارەبێ دارەکارم ئەوەی کلیانە و بەخۆم هەم بوو بەردی کلێمان پڕێدا بەبێ ئەوەی هیچ تەبی بە چینەتەبی وەڵڵی عیب نەبێ برێم ئەهەندە بۆی بەردەکە سێ بەردی پڕێدا کوڕەکان ئەهەندە دەبوو کە مشینە 10 ملیم دەبوو هذا آباد تبرك بوكليا عالم لا صورة وبعدين أتيت إن بوكليا بتل أبد تبرك كان الدكتور عملات ذاك وين عملات ذاك أو ذاك أو بأوي فردت أنا بردا بفردت بوكليا Bîr rojên çarşem, pênşem û îna vekiriye. Di van rojan de bi sedan kes çendîn demijmêran rê dibirin û li vir li dorê de disekinin. Da ku çend cilîkanên avê bibin. Luqman Behram serpereştyarê bîrê ye. Heftane sê rojan bi awayekî xwebexş خزمتا وی خلکی دکه کو سردانا بیره دکن. سالا 2017 او بیره تکولاند. او بیرش با او گورستانی لیده با مرقدی که داروباری پیاودن. یه پنجی بیانی از لیره و تا هفته وارش دلیره بون. هموش به برانبر. Kuraya ve 45 bes heta 30 metre آو در کوی. کوراهیا بیره 45 متره و آو جه کوراهیا 30 متریان در دکوه. آف چافکانیا جیانه و بنگها اولهیا گشتیه. لو ما پشتراس بون جه پاقش بوناوی کارکی پیشینه. بۆ vê armancê tîmeke pispor û jêhatî ya rêveberîya av û avrijiya Akrê
تستین هور و زانستی شبو آوا ببیره انجام دانه. الوا انجامید بوما هاتین کو او آوا البیرا کولکا دهیتا درج لایان زانستی و آوا که نورماله و که همو آب دیه ما تیز جیبو کرینا ما المختبر الدهو که جی فحص کرینا همی او مواد ام بیجن عنصرت کانزایی یتیدا همی نورمالن تا ئێستا لە ڕووی زانستی پشتڕاست نەکرایەوە کە لە هیچ شوێنێکی دنیا ئاوێک هەبێت کە بە سروشتی خۆی لە جیاتی ئاوێکی ئاسایی بخورێتەوە بۆەوەی کە کەسانی توشبوو بە بەردی بورچی لە ڕێڕەوەکانی میزۆڕۆ سوودی لێ ببین و لێ نەگەڕێ بەردەکە دروستکەنەوە یاخود بەهۆیەوە بەرفڕە بدەن. ئەvە هێزا بیر و باوەرا خەلکەیە بە ئاوا بیرێ یان ژی تایبەتمەندیەکە نەدیتیە di nav pêkhateya vê avê de ku wiha kiriye xelk ji bajar û bajarokên Herêma Kurdistanê, Iraq û heta ji derve jî serdana vê bîrê bikin. Bi hêviya dîtina çareseriyê di rêya vexwarina avê bo nexweşiyên xwe. Edlîn Qasim, gundê Koleka li Sînorê Qezaya Akrê.